Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haka shitarik mentau benajil liau arajar kat kendai. Menteri Sarkar bakmi ia ketnat ki kampen Roysor ke jela. Uba Hamlet Sendokling, ubalong ru unong mikmat, syaka yang darbar tauan ke jela na Mylliem constituency. Ulayok ban plepat ba ya kawai ke Lynti Ïaidkjat bat kawai ke Surok Ïaidkjat hakitan ki bahab ha upor usam jong ka constituency jong u. Haka ni kasngi uba Hamlet Sendokling ningkong ulalaj ban play ya ke Lynti Ïaidkjat ke bah kasnong Nongpdeng Laimer opor Shillong block 3. Kebalayok ban senaling ba ke MLA scheme. Jika sekolah kekam kelong kam makia hari kerbalak leka warjunga persang hipan jubab berpenhun ya jenah jauh paiba berpisu berpenhut kelong kebaya melak hari kerbalak leka warjunga dan persang berjubab berpenhun nyepi paiba nong strong jurnia kedong strong ber ke konstitusi berpenjuru ya kejelahi bawa kue. Nomor pertama step dua pilihan di kafir parah ni. Di kolong kebaya adu kata-kata ngelawan ban rekod dengan kesalahan podong. Terus paham mon podong jungi rais plat niat mongsu kena niat bun-bur kena skul umlong tuk umru nomor ketika tuk umlong seselor mo. Bun tuk darat sitin tak ada posisi lah sak sang dah masus ni. Tu orang lek aku mo ke skim podong marfi berawak kedua development habis approve program scheme habis sanction supply visa kecerong lah di kepong video mentai kena stok ng PDL la pale estimate na blok dan estimate jika bak estimate kalau lihat balik empat na file ajak mengisi mereka kita skor ga mas show kedua uber mbak kota samlar kota kini was trap kia ongs oinga mo klok bi na oinga tos paham auto kabile kon supai ba ai to kan so menrap suara kam kloi kini ka furpat ngai skap kala bujing rap pi sumbar sukher dengan Surok marbadi mapi ban perekaman gasni mo bong mene ba ku ba kene dong ba kene kade ke masuk kata chu lek ba mon penjet ini sumbar kejong pi ni, pisah jong pi ke ni, umne pelan cuma, kepisah jong pi, bayar Sarkar, nama jong pi penjat Surok, penjat ni jong, sumar kan kiki alang jong Sarkar, marba kedai kanong ti jong pi. Bat kawai pat kedai ke Surok Ïaidkjat, kebelasna da kedobilat, kebah kasnong Mawñianglah block B, kebala Pynïoh nakatnat Public Works Department Roads. Hakan ni sengi lai dan langru u block development officer jong Mylliem CNRD block u ba PT pasa kinoi lam snong kontop nadu kirang ba snong kirang ba dong kiseng long kome komjo kiseng sam la snong jong kini ki artli kisnong Kede ke Lynti kenuk sar babha habagin babot hei gini terlang kino bikipat kino lam snong kipai ba snong bat kirim laki balang beper bagi terangkat omdan keno kecing nam tak babha jagin teri rekat nam tak bos ni bude ini rekat ke bebar penduduk jat yang kecil sini kita kelong ke kelong kam hakim lang selang berhak kesnong kethau tiga sekumen cibun bam tak step kiri ke Surok kelong ke jimuto yepi ya semua mereka ke bom ni dia ikut nama rabak kesnong kethau ke yo Surok babha don sekejing ikut kita lagi long pak kecil tenat bar kecil tiak kerat mah tadi kemarin ke baik tenat pas kedang syabon bercergam Surok ba besni coba kamlong ya smart ku eka bat yang kuat ba itu di kapor ba ku awon ta i rbasong lasi belang ru onon ban bu dok manung rim hang ni po song banyun ban prisna ya ke Surok ke ba lamang ke ba sikrur lai Pynïoh san phojar ke belang nam ta ke Mawñianglah sabngi mengi benta ke saumer siteng bat ru ke benta jong ke banyun kemakot sikrur lai Pynïoh san phojar tingin bu manung rim haksi balang dari sinar ke jong pi ke jong pi yang ke jong pi
baru dah kecil dua jong pi. Yang nak bersibur ke penawaran korang kapal ontang pokok konsesi berkesih hi berokui.